도사하게 바뀌고 이제 나가면서 아버지 시즌부터 다시 거리에서 나와서 이거 좋은 것 같습니다. 리더십 수들을 장가하는 수도 50단만 들어서 수들 단조수단 들어서 수배적인 수단 들어서 하고 있습니다. 하고 있는 수단입니다. 수들 파티가 수비가 있었어. 나가봤어. 정신 다녀왔어. 나가봤어. 자, 신뛰어났다. 정신 다녀왔어. 나가봤어. 내비들이 너희들이 시기가 안 되었어. 난좀 잘지었어. 그때 보기 따라가고 그때 난좀 잘지었어. 다시 수비 둘째가 다시 시작했지. 많이 안다. 이게 지금 그거를 여러분 진짜 진짜 아고 여기 사발 육수 단조선까지 찍었어. 자, 다음주에 반에 나다가 서로 저가 내가 멋지게 보내주시면 아주 배우고 갔어. 자, 나차 다 찍어내.
хамгийн гол нь юу тэгээ өдрийг аз жаргалтай анхаа болохоор болсон гэж өгөх болтугай гэж хэлсэн яа. Бүр медаль болсон. Тойроо ууштай залуугийн бэг.
연주하면서 진실에서 질보로 어디서 들어가면 거기에 아웃샷으로 스모기 이제 이때 원샷으로 그때 로스티가 만나는 실제 박자 잘했어 아토미카 오른쪽도 시작해요. 이때 실제 박자 바닥에 아래에서 시작해. 오늘같이 걸어서 스모크의 원샷도 부처님께로 롯데가 만나는 실티파 부처 자존슨 바닥이 아이에서 목크리스를 동생이 사스몽이 둘 이렇게 바리 났습니다. 이렇게 바리 났습니다. 실제 가보시 비비샤기 앵가다 도승 왼쪽 바닥에 아이 실제로 성공했어요. 잘했잖아.
제가 승리 앞에서
그지. 바로야 나 누구야? 이제 아까 들어온다. 가볍게 숨게 빨리면 될 수가 없다.
저번에 아웃을 했더니 아웃은 앞두고 가니까 자, 그걸 비춰주면 진짜 진짜 아무 보세요. 아무 또 생각했죠. 바로 또 꺼냈어요. 이거 아루야, 지금
자, 오brigado. Já fez a pergunta, sempre uma oportunidade de corpo, agora a pergunta. Oggi mi capita il suo, certo lui sta dura con la sua. Anche quando si ha per un giocatore, Obrigado, já está boa situação. Obrigado, pastor. Agora terminou.
아래하니까 들어. 오피스는 붙이시고 수 붙이시고 시작하기 시작하시고 안쪽으로 내보시고요. 오피스는 붙이시고 아래하니까 들어. 왼쪽 시작하시고요. 오피스는 시작하시고요. 우리 축제에 진짜 먹자. 서로대 하고 것은 아버지 하나님 특별 박수리 받아온다.
Thank you.
자, 이신대 아들이야. 일단 가운데 저것이 아우니 앞두개 다리 좀 봐서. 자, 아이고, 나이스. 자, 신병이 없어. 지금
하나님이 아니었다 하였다 신병이 없다 신병이 다 뚫어가 있었어 다 정답이가 사슬하여 사슬하여 신기다 아로이야 신병이 던졌다니까 아버님이 던졌다니까 아버지야 너를 따라가고 수준다니까 손가락에서 하지마
시들이 시들다. 오늘 하는 거. 무슨 보이였다, 뭐였다. 더러운 술이 땡겨가 나눴고. 아무리 대한민국을 죽었어. 이신 보여도 죽었어. 더럽게 술이 땡겨가. 이들이 나왔어. Ini darah karena apa nih? Bukti hasil kapal jahat. Ini masalah bukti jahat. Хэмэрчин гэж оруулж ирээд баг хоёрыг үгүй. Цаатар штэ. Тийм шүү дээ.
Sürdürüm diktatörken tutuyorsun. 아주 좋습니다. 뭐야, 신기하다. 무슨 때문에 얘는 그게 안 좋았어. 있을 때도 있어. 아니야, 저러다, 있을 때도 있어. 저다도 남겨볼 수 있어. 아니야, 하니까 없어. 아우리 아우리 우리 수익배를 가져왔지만 뒤도 뜻이 있거든요. 아우리 아우리 진짜 필요없어. 아우리야
기억이 어렵다. 저것들 손이 밀대가 뻗치고 그걸 연결하니까 말씀할 수 나가려고 짓고 말씀할 수 있고 어떻게 하겠어 얼마 알았다 얼마 신대로 세아부가 왔어 시골이 같아 잡아 던졌다 여기다 싶어 아래로 하게 됐어 차가 될 수 있지. 많이 잘랐을 때 많이 잘랐어. 아니 비디오
다 이거 진짜 아주 맛있어. Where's
Minuta też. 오래된 버릇인데 아직도 봐주면서 진짜로 무슨 막다 무슨 어서 나오더라 갔다 마이로야 나한테 처음에 지금 뭐였나 우리 자기들 갔었는데 두 번 하실 수 있었나? 자, 우리 벌목 한타와 사용목 한타 жилийн Сумын аврагчдад тэмцээнүүдийг хөөж байна. За ингээд 4 сарын 31-ний өдрүүдэд Сумын аврагчдад сасан бөмбөгийн тэмцээн дунд болон ахтар хандын эрэгтэй эмэгтэй 3 төлөөр амжилттай зохион байгуулагч болсноо. За оролцсон нийт тамирчин, сурагчид, за мөн эцэг эх, за англи хэлсэн багш нар зохион байгуулсан энэ тамирын багш нар бүгд баярлалаа гэж хэлье. За, эрхэм хүндэд оюун багштай 9-ийн баг хамт олон сурагч Янжин цаа нийслэлийн боловсролын сэтгэлийн сургуулиас жинхэнэ урамшил болон зохион байгуулагддаг сургуулийн аврах шалгуур сагсан бөмбөгийн тэмцээн хурд хурж авах цамбаагаараа ажиллан 3 төрөл буцаа барьсан бол төрөл медаль өргөжлөөр шагнав. Эцэг ааны За баяр хүргээрэй хүүхдүүдээ баяр хүргээрэй. Баяр хүргэе.
Эмэгтэй 3 төрөлд дэд байр эзэлсэн Батцэг багштай 9 Б-ийн хамт олон мөнгөн медаль өргөжлөө шагнав. 9 Б-ийн хамт олон. Ажлан 3-ыг харьцах 3 төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн Хонгорцол багштай 12-ийн А-гийн хамт олон. Баяр хүргэе. Эрэгтэй 3-ыг харьцах 3 төрөлд Гутгаар байр эзэлсэн Хонгорцол багштай 12-ийн А-гийн хамт олон. Мөнгө баяр наашаа. За баяр хүргье. Тугада. Арайны ангид байна. Хорыг харцах 3. Эрэгтэй 3-ыг харцах 3 төрөлд дэд байр эзэлсэн 9 Эрдэнэштэй 10-ийн А-гийн хамт олон. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Сургуулийн амрах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн хэмжээнд хурд хүч ахаад самбагаа дайчлан 3-ыг харьцах 3 төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн Ичээ Ардагштай 11-ийн А-гийн хамт олон. За баяр хүргэе өгтөдөө баяр хүргэе. Сургуулийн аврах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний эмэгтэй 3-ыг харьцах 3 төрөл ур чадвар хүчээр сэтгэлээрээ бусдайгаа мандайлан шилдэг тоглогчоор шалгарсан 12-ийн А-гийн сурагч Сүндрэг. Баяр хүргэе. Сургуулийн аврах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний 3-ыг харьцах 3 төрөлд ур чадвар хүчээр сэтгэлээрээ бусдайгаа мандайлан шилдэг тоглогчоор шалгарсан 11-ийн А-гийн сурагч Туршаалтай. За, сургуулийн аврах шалгаруулах тэмцээний шилжээ авах цав. Хүртсэн анги болоо. Хонгорцол багштай 12-ийн